Wazalendo oye! Sivile, tulinde nchi yetu, tulinde, kila mtu alinde mwenzake. Sivile, njoo muile mapendo na kutumika pamoja na muungano, njoo tutaweza kukinga na kuchunga nchi yetu. Nikuya sawa vile general anasema, kwanza kuwasalimia na kuwafikishia salamu kutoka kwa baba wa taifa Commandant Supreme Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Wumvise neza, iyi ni Wazalendo. Wazalendo ni umutwe witwaje intwaro uterwa inkunga na leta ya Kongo, ukaba ufite umugambi wo gutsemba abanyamurenge ndetse no kurwanya M23 wifatanyije na FDLR, abarundi, abacyancuro ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Kuri uyu mugoroba kandi hakaba hakomeje kugaragara amakamyo menshi yarapakiye aba Wazalendo bari bagiye mu mujyi wa Uvira ndetse aho bari gutegura ibitero byo gutera M23. Uyu uvuga ni Minisitiri w'Imari y'igihugu ariwe bita Aime Boji Sangara, akaba yijeje Wazalendo gukomeza kurwanya M23 ndetse no kubizeza ko leta ibashyigikiye, izabaha ibikoresho byose bifatika ariko bakirukana umwanzi mu gihugu. Sibyo gusa kandi imirwano irakomeje Masisi, Warikare, Uvira, Rucuro, Bukavu ni gake ntabwo ari cyane, ariko aho kavimvira za Wazalendo zazamutse imisozi Kamituga, mu misozi ya Pinga, urusasu rukaba rumeze nabi. Ku majwi n'amashusho kandi turaza gusesengura ibyabereye mu nama yabereye hariya mu muji wa Goma, aho M23 yari yatumijeho inama n'abanyamakuru. Turasobanura akantu kandi ndetse ni bande bari muri iyi nama, ni ibiki byavugiwemo, iyi nama yaje kuzihe mpamvu, ese niye papasi y'iyi nama, byose nahangaha turaje tubinonosore akantu kandi. Umurundi yabaye Umurundi hariya za Minembwe, Shabunda, Kamanyora, Rurambo, aho ngaho mu misozi ya Gahororo. Umurundi yabaye Umurundi. M23 nayo yashinze inkokora, haracu wambaye urusasu rumeze nabi. Kugeza n'ubu ngubu hari drone yari ihagurutse n'ingabo za FARDC ikaba iri hasi. Ndabona arama baba gusa ikaba iri hasi. Mu gihe kandi M23 yafashe intasi za Neva, aba n'abarundi b'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagiye gucunga umutekano mu gihugu cya Kongo, aho Umurundi bafashe abarundi 3 bari kugerageza gutega ibisasu bombe muri Kamanyora. Turaje tubinyuremo tubinonosore turebe ese bano barundi izi bombe zitwa ngo iki, zari zigamije iki? Kamanyora bari bashaka kwaturitsa. FDLR ziturutse mu Burundi, zivuye Tanzania, zivuye mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane ko hari hakoze ku bihugu bigiye bitandukanye, zikaba zateye Minembwe hakaba rwacekiranye hagati ya M23 ndetse na FDLR ziturutse hanze zije gutanga umusada ku bari basanzwe bari mu gihugu. Turaza kandi gusimbukira Kinshasa ho birakomeye, aho Kabila ari gushinjwa kuba yaratanze umujyi wa Goma ngo ufatwe na M23 kugira ngo aje ku butegetsi. Ibi ngibi Mankwani Felix Tshisekedi Chilombo, uyu perezida wa leta ya Kongo, akaba ari kubimushinja kugira ngo abe yamucisha umutwe, cyane ko biri kuvugwa ko ashobora kuba yasimburwa n'uyu nguyu Kabila. Akaba ariyo mpamvu yatangiye kumushinja ibyaha bigiye bitandukanye, aho binashoboka ko atakwirirwa ari bufungwa bigaragaye ko yagambaniye igihugu, ahubwo yahita
acibwa igihanga ako kanya byihuse nk'uko abandi bagambanyi b'igihugu bose bagiye babakorera. Uyu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ni umwicanyi ukomeye cyane, hagati aho yagiye ashinze abanyepolitike bagenzi be akagenda bamwe na bamwe bagiye bacibwa ibihanga kuri leta ye. Ubuyobozi bwe bwaranzwe no kuba uwagaragarazwa wese yaba yabeshewe by'abarukuri yaretaga mu kigihanga. Nizo mpungenge rero perezida uyu wayoboye leta ya Kongo bita Kabila afite. Mu meza ataha yari yaje kuganira na mama 23 ku kibazo cy'ukuntu iki gihugu n'ubundi yayoboye nk'umu ex wari perezida wacu, iki gihugu cyagira umutekano, ariko leta ya Kongo ntabwo yabyakiriye neza, aho bagerageje no kumutera iwe mu rugo ndetse bakaratsa abarinzi bane ndetse nawe bakamujana ku ngufu muri perezidanse akaja kwisobanura icyo cyamujanye ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo ku butaka bw'imirwano hagati ya mama 23 ndetse na Kongo. Bakamubaza impamvu we bataba baramwishe, ariko akabasobanura ko mama 23 atarabicenye. Ni kuri iyo mpamvu kandi ko bikomeje kugaragara ko uyu muperezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ananiwe bitewe nuko igisirikare cye kiri gukomeza gufatanya n'ubundi n'abacancuro ndetse na FDLR. Ibyo ngibyo bikaba bibanye n'amasezerano yabereye i Qatar ndetse n'ayabereye i Washington kuwa 27 bitewe nuko bari bumvikanye ko impande zombi zigomba gutanga agahenge. Turaza kandi kunyarukira ku masezerano y'Idoha ndetse cyangwa se amahame y'Idoha y'ibyavuye mu nama y'Idoha hagati ya 23 ndetse na leta ya Kongo, aho bombi bari bumvikanye amasezerano y'amahoro. Ese bimeze bite? Ariyo mpamvu leta ya Kongo yasobanuraga ku ruhande rwayo uko ishaka ndetse n'abandi bakagenda bayahuza uko bashaka. Umunsi rero hakaba hateguwe inama n'abanyamakuru irabera igoma hagati ya 23 ndetse n'abanyamakuru. Iyi nama ikaba imaze igihe iminota zirenga 3 ibaye. Tukaba tujya kubageza update ndetse n'ibyavugiwe muri iyi nama tubinonosore akantu ku kandi. Ese koko mama 23 iri bwemere gusubira inyuma nk'uko leta ya Kongo ibivuga? Mama 23 se irumvikana na Kongo koko bashiremo imyanya basangira ubutegetsi ku buryo bungana? Mama 23 irahagarika intwaro imanze yava mu bice yafashe byose nanga ku muyoboro nk'uko bisanzwe mu kubona ko uyu muyoboro ari musha bakaba bayita info hub 250. ukaba usabwa gukora subscribe kugira ngo amakuru ntajya gucika and comment kugira ngo tukomeze tujane aka kanya tuje tujana update za kukanya amakuru agenda akugeraho. Turababwira kandi ko uko Uvira hageze amakamyo menshi apakiwe abawazarendo baje gutanga umusada kuri bagenzi babo mu buryo bwo gusubiza mama 23 inyuma. Mu makuru yacu uyu munsi nkuko bisanzwe ku mutekano, politike na demokarasi nkuko bisanzwe tukaba tugiye kwibanda mu burasirazuba bwa Kongo aha hari kubera imirwano. Tugiye kwinjira kuri operation ihambaye yabaye mu misozi ya Minembwe ndetse na Kamanyora, aho byarangiye hafashwe abagera kuri 3 abasirikari b'u Burundi bari bateguye gutega ibisasu ahangaha Kamanyora. Turaza kandi no gutera ijisho mu misozi ya Shabunda, aho ngaho kaba habereye isibaniro hagati ya 23 ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Tugiye kubinonosora akantu ku kandi, ariko kandi wibuke gukora subscribe nyaboneka. Amakuru yacu tuyahereye mu burasirazuba bwa Kongo ahangaha ni Uvira, aho minisitiri w'imari ndetse wa leta ya Kongo yasezereye abagera kuri bihumbi 40 baba wazarendo bagiye kwifashishwa mu kugwanya umutwe wa mama 23. Ahangaha uyu muyobozi bita Aime Buje Sangara akaba ari yari yazanye n'abayobozi bagiye batandukanye ku ruhande rwa leta ya Kongo mu gusezerera aba bazarendo mu buryo bwo kugira ngo baze bice ndetse batsembe abanyamurenge ndetse bakureho na mama 23. Ibi ngibi bikaba byakozwe na leta ya Kongo hanyuma yaho za sadeke zinaniwe. Ibigo bigiye bitandukanye byagiye bihabwa ikiraka cyo kuba bakurandura mama 23 byose binaniwe. Leta ya Kongo ikaba yakifatiyemo, ikaba iri kugura ibikoresho ndetse no gukomeza gushora urubyiruko ku rugamba kugira ngo mama 23
igira imbaraga nkeya cyane ko itari ishaka kugira ngo ikomeze imirwano, itari kurwana n'ubundi n'abasirikare b'abanyamwuga, ahubwo hari kuza aba bana, izi mpinja n'urubyiruko rusanzwe rutafashe n'imyitozo. Kuba imyitozo umunsi umwe ngo genda urwane ni ikibazo gikomeye cyane. FDL ziraho zitegereje kugira ngo zizaze zatake na 23 yaramanje yanga na Wazalendo. Ibi bikaba bikomeje kuba ikibazo cyane n'ubundi n'imiryango mpuzamahanga bakaba bivuzeho. Uyu wese ikaba yatanze gasopo kuri leta ya Kinshasa ko igomba guhagarika imirwano cyangwa byakwanga nayo ikaba yakifatiramo. Reka makuru yacu tuyahere kandi tunayakomeza kuri AFC M23 mu kiganiro n'itangazamakuru Igoma, aho bagarutse ku bijyanye n'idoha bagasobanura amasezerano bagiriye idoha ndetse n'amahame biyemeje. Benjamin Mbonimpa, umunyamabanga uhoraho w'iyi M23 ndetse na Randa Avandi, akaba rero n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bakaba basobanuye kuri aya mahame. Ibi ngibi ngiye kukubwira nibyo akenshi bagarutse: agahenge no kukubahiriza ku mpande zombi. Agahenge no kukubahiriza ni ku mpande zombi, bose bari bagomba gutanga agahenge ndetse bakakubahiriza hativanzemo biriya bitero leta ya Kongo yakundaga kugaba, kuba barateye hano, kuba baragerageje kuba bazamu hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu misozi igiye itandukanye, imirwano ikomeje. Agahenge ko kari ku mpande zombi, ntago arimo 23 yagombaga gutanga agahenge, nta nubwo ari leta ya Kinshasa yagombaga gutanga agahenge, ahubwo bose bari bemeje guhana agahenge. Ingo ya kabiri kwari gukorana bizeranye. Gukorana bizeranye nibyo byari ingingo ya kabiri, ariko biragoye ko wakwizera umuntu uri kukurasa, biragoye ko wakwizera umuntu uri kukuzanira abacancuro, biragoye ko wakwizera umuntu uri gufatanya n'umurundi kugira ngo akurimbure, biragoye ko wakwizera umuntu wamanuye za FDLR, biragoye ko wakwizera umuntu wagiye kugura intwaro akaziha aba Wazalendo. Iyi ngingo ya kabiri kwari gukorana bizeranye, ariko leta ya Kongo ikaba yaragaragaje ikinyabupfura gike ndetse no gukomeza kwataka ntishiremo no kwizerana ndetse no kubahana. Ingingo ya gatatu kandi kwari gushyiraho ubutegetsi mu buryo bungana 50-50. Ingingo ya gatatu yavugaga ko M23 igomba gutanga abanyepolitike ndetse igashyiraho no mu buryo bwa gisirikari 50-50, igafatanya na Kinshasa mu buryo bwo kuyobora igihugu cyabo, dore ko abangaba ari abakongomani mwenyewe. M23 ikaba yari yemerewe kuba nayo yashyira imyanya igiye itandukanye mu buyobozi bw'igihugu. Ibi ngibi bakaba barabyemera bombi ko bagomba gufatanya kuyobora igihugu cyabo, aricyo leta ya Kongo, bakagisangira mu mahoro. Aba Wazalendo ndetse bose bakagenda basaranganya igihugu, bose bakagenda basaranganya imyanya igiye itandukanye, bose bagafatanya mu kubaka igihugu cya leta ya Kongo. Ingingo ya gatatu kandi yari uburyo bwo kugarura impunzi zigiye zitandukanye zahunze ndetse zikanavanwa mu byabo n'iyi ntambara yaberaga mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ubundi nabo leta ya Kongo ubwayo yavanye mu byabo, ibaziza ko ari abanyamurenge, ibaziza ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ibaziza ko ari abanyarwanda. Ibi ngibi bikaba byaravuzwe ko kuba umuntu yavuga ururimi runaka byemewe ko wavuga indimi zirenga eshanu. Kuba wavuga igifaransa nturi umufaransa, kuba wavuga icyongereza nturi umwongereza. Ibyo ngibyo bitavukuyeho ko kuba wavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ukaba wanavuga n'igiswahili utaba uri umutanzaniya. Bityo M23 bikaba byasanzwe ko igomba gushyira nayo ingufu mu gucura abaturage bagiye bahunga benshi cyane mu bihugu bigiye bitandukanye, aho mu Rwanda habarurwa 10,000, muri Kenya hakabarurwa 7,000, mu Burundi hakabarurwa 12,000, mu Nuza mu Buganda naho hakabarurwa 1000 bigera mu 8. Byose bikaba byarahunze bikuwe mu byabo n'intambara yaberaga muri burasirazuba bwa Kongo. Bityo bakaba bari bemeranyije ko bagomba gufata gucura impunzi ndetse no kuzishakira aho ziba. Ibyo bikaje muri bije ya leta, bagacura impunzi ariko n'ubundi atari kugira ngo zigende zandagare, bakazishakira aho ziba.
ingingo ya gatanu kandi kwari ukuganira ku kamaro ka MONUSCO. Akamaro ka MONUSCO mbese nakahe muri buno burasirazuba bwa Kongo. Ingingo ya gatandatu bwari uburyo bwo gushirwa mu bikorwa aya mahame yagombaga gushirwa mu bikorwa ayerekezanyije no ku mpande zombi no guhabwa imfungwa zagiye zifatwa z'intambara, aho leta ya Kongo ifite izo yita ibyitso bya M23 ndetse na M23 bakagira imfungwa z'intambara z'abakongomani. Ibi kwari guhererekanya imfungwa z'intambara bafite biciye mu muco, iryo naryo rikaba ryari hame rya gatandatu. Guverinoma ya Kinshasa ntabwo yigeze ibikurikiza, ariko kandi mu kiganiro n'abanyamakuru Benjamin Mbonimpa akaba yabajijwe nimba koko ku kivugwa cyo kuba bashobora gusubira inyuma bakava mu gihugu cya Kongo, akaba yasubije ko ari abakongomani batagomba gusubira inyuma bitewe nuko igihugu n'ubundi ari iwabo, barabasubiza inyuma bajane kiwabo ari muri Kongo. Ibi ngibi bikaba byavuzwe ko M23 ikaba yakuye inzira ku burima ndetse igaca n'urujijo ko ibintu bijyanye no gusubira inyuma bitarimo. Gusubira inyuma byo ntago birimo, ahubwo nuko avansa mu gihe leta ya Kongo yabikomeje intambara. Bavuze ko nabo bagomba gushinga inkokora, bagashinga amatako, bakarwana umuhenerezo mpaka bakagwanira uburenganzira bwabo. Nguko uko M23 yinjiye mu mujyi wa Uvira nta mikino yemye, ndetse bikaba bigaragara ko yafashe M23 yafashe Uvira nta mirwano ihabaye ikabiri. Muri uyu mugoroba kandi nibwo turi kugenda tubona ibitero bikakaye birenze by'abakongomani, aho M23 ihanuye indege. Aka kanya tuvugana ihanuye indege y'abakongomani yarijanye ibintwaro ndetse n'ibindi byose byo kwifashisha muri Kirundo. Ahangaha akaba ariho abarundi bakambitse, akaba M23 ihanuye indege bitewe nuko n'ubundi M23 yikanze bitewe nuko leta ya Kongo yari yazamuye drone zari buherekeza iyi ndege, ariko izi drone nazo zikaba zari ziritseho ibisasu. Hakomeje kuhaguruka drone zigiye zitandukanye, ikaze mu makuru ndetse na update z'aka kanya. Tugiye gusesengura neza uru rugamba, turahari turahabaye. Nimba utarakora subscribe, share and comment, bikora aka kanya. Nanone kandi rurageretse aha ni Gatobotobo teritwari ya Masisi, n'ubundi hakaba hacekiranye bikomeye cyane abarwanyi ba Wazalendo bifatanyije na FDLR. Rurageretse turaza gukomereza mu mirwano yiriwe Fizi ndetse na Sange na Kibira. Gatobotobo naho tukaba turahagera, ariko na Gatogota rukaba urusasu ruri gutogota hagati ya M23 ndetse n'abacancuro, aho abacancuro bakomeje kuzamura drone zigiye zitandukanye bari kuzirunda ndetse bakazizikaho n'ibisasu, zikaba ziri kuza zikirunda ndetse zikananasa cyane bikomeye cyane mu birindiro bya M23. Ese leta ya Kongo iri kuvuga iki ku bijyanye no kuba leta ya Kongo yari yavuze ko yihanangirije Gisekedi ku buryo bukomeye cyane, yabujije uyu muperezida uharanira demokarasi ya Repubulika ya Kongo ko yatagomba kongera kurasa kuri M23. Mbese bimeze bite? Tugiye kuza tubive imuzi n'imuzingo. Ntabwo turi burenze ingohe kandi ko leta ya Kongo yateguye igitero gikomeye cyane, igitero karundura kigomba kwimura M23 mu bice byose yafashe. Turaza kwerekeza mu bice bya Warungu, Yungi, Waruwa ndetse na Rora. Ahangaha akaba ari gukomeza kurwubera imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'abarundi, aho abarundi bagurikije drone zikomeye mu rwego rwo kugira ngo bavane M23 mu duce twose yigaruriye. Igisirikare cy'abarundi bita FDNB kikaba cyashinze imbunda zikomeye cyane kugeza kuri aka kanya ziri gusuka amasasu mu birindo bya M23. FDNB iki gisirikare cy'abarundi kikaba gikaze ndetse kikaba kivanze n'abacancuro n'aba bagiye batandukanye barwana kuri leta ya Kinshasa, harimo na FDLR, cyane ko bano barwanyi bamaze muri kino gihugu cya Kongo imyaka zigera kuri 31. Bano bagabo bakaba bamenyereye ibintu by'amashyamba, bakaba bari kubangamira ko leta ya Kongo yakumvikana na M23. Ni mu gihe kandi nubwo habaye amasezerano idoha yo
bakumvikana mu biganiro biganisha ku mahoro, biri kugaragara ko uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi yaba yaragiye mu buryo bwabureshwa, bitewe n'uko kuva amasezerano yasinwa n'ubundi ntabwo byakuyeho ko hakomeje kuba ibitero, n'ubundi amasezerano yasinwe bari kurwana nk'aho muri teritwari ya Masisi, aho ngaho gukomeza mu misozi ya Minembwe, hose bari kurwana, utareba imirwano ikomeye cyane. FDL yari yatatse bikomeye cyane mu duce tugiye dutandukanye, aho n'ubundi biri kugaragara ko hari abaturage bagenda baha amakuru leta ya Kongo, n'ubundi abaturage bakaba bari mu bice 23 igenzura. Kugeza kuri ubu ngubu Informa ndetse abanyamakuru bagiye batandukanye baha akantu kandi uko 23 imeze, bikaba biri kugaragara ko bagikomeje kuba muri bino bice bigiye bitandukanye 23 yafashe. Leta ya Kongo bakaba bari bayihanangirije kuba yahagarika imirwano, ariko imirwano irakomeje. Kavimvira ugana i Bukavu, Bwegera ndetse na Shanje, aha ni Murara, mu misozi ihanamye cyane hegereye ikiyaga cya Tanganyika. Aha ngaha n'ubundi hakaba hakomeje gucakirana ibihugu bigiye bitandukanye, harimo Abarundi n'Abatanzania, mu buryo bwo kuba bakomeje gusahura amabuye y'agaciro agiye atandukanye ari muri ibi bice. Ndetse ntabwo turibagirwa imirwano ari hariya Karundura na Kavimvira, aho ni muri teritwari ya Uvira hariya mu misozi ya Minembwe, aho se abarwanyi ba 23 bakaba bashyizwe muri zero, bakaba bazengurutswe bikomeye n'izi ngabo zigiye zitandukanye zahawe ikiraka n'abakongomani. Reka tubanze twumva ijambo rya Donald Trump nk'uko byavuzwe kandi bigasubirwamo n'ikinyamakuru France News cyangwa se France 24 cyangwa se France 24 mu rurimi rw'igifaransa. Reka tubanze twumva iryo jambo, nyuma yaho turagaruka tunonosora izi ngingo zose akantu ku kandi, ntuje kure.